abantu bose bahora bakurikirana icena ya PS Pascasi. Yesu nabahezagire. Ku izina banyita Pascasi, akaba iryo zina ryanjye. Nkaba nshima Uwiteka ukuntu yandinze, nkaba mpumeka umwuka w'abazima, kandi ndizera ku bantu bose ari bwumvize buno butumwa ko muri bazima. Yesu nahabwa icyubahiro. Dore Imana yandinze indwara, ngewe ndakomeye. Yesu nahabwa icyubahiro. Icyubahiro ni cy'Uwiteka. Ndafite ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyanditswe na Yakobo ibice 3 ku murongo wa 5 wa 6. Ubutumwa nise ngo ururimi niwe murozi wa mbere ariho. Bene data, ururimi niwe murozi wa mbere ariho. Yego, mbere yuko ndi butangiye ndabanza senge. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ko uyu mwanya umpaye wo kuvuga ijambo. Data, ndakwinginze umwuka wera manuke kugira ngo amfashe yanshigikire. Data, ndakwinginze ino jambo ngiye kuvuga rishigikirwe riherekezwe n'umwuka wera. Data, abantu bari bubwumvirize rigende ribamenagure mu mitima kugira ngo ribafashe. Data, ndakwinginze Data, burinzi bwawe bukomeye buza hano hantu. Ico ndanse Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka yose mibi ndayibohesheje mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Kristo. Umuntu wari wese ari bubwumvirize umuhezagire umuntu wari wese, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Yesu nashimwe mwese. Ndaseke ndabaramukije abantu bose ahora bumviza ubutumwa ntanga. Nkuko nabivuze ndafite ubutumwa bwanditse muri Yakobo igice 3 ku murongo wa 5 wa 6. Reka nsome. N'ururimi nyene ni agahimba gatoyi, yamara kakiyemera bikomeye. Raba ingene bisaba akariro gakeyi kugira ngo umuntu adomeke ishamba rinini cyane. Haleluya. Ubu n'ubutumwa buvuga ku rurimi. Ururimi n'akanyama n'agahimba gatoyi cyane, ariko karakora ibara. Ururimi n'akantu gatoya kari mu kanwa, n'akanyama gatoya kari mu kanwa, ariko karakora ibara. Ururimi ni nk'umuriro. Akarorero, uze ufate ikibiriti udomeke, ugende ushire mu ishamba maze udomeke, uzurebe ibyatsi bizaca bisha hose, ishamba rinini yarishe kubera gatoya gusa udometse. Ururimi nabwo niko ruri. Ururimi rero nk'urwate no mu rushinge rurimo. Ururimi naho rutari ninda itaravuka iravugwa. Bene data, mwebwe mukoresha ururimi kuvuga abantu mukavuga gaha ngewe ngo tuzareba ngaramutwaye ngariko nguriye yagasambanye. Ubwo n'ururimi uri kurakoresha ngo nzareba kazabyara. Bene data, mwaretse kuvugaguzwa koko. Mwaretse kuvugaguzwa. Ururimi rusambuye umuntu yubatse. Guraza umugabo wavyakoze ngo namusanganye n'undi mugore bahagaze. Ese none nimba bari bahagaze waruzi ibyo ariko baravuga? Ururimi ugasanga aragiye arafunguye kaseti, ariko rurimi aramutuka gwiba karabashwana ijoro ryose bukayinda buca. Ururimi wadometse ukoresheje ururimi. Bene data, nimurekeze aho ngaho. Mu rushengero nguko ngo pasiteri wewe ngo reba inkweto yambara, inkweto imwe gusa ntahindura. Ururimi ni rubi. Ururimi ni wa murozi wa mbere ariwo. Ariko rero ngo ngarabyibushe cyane, ariko ngo nkekarya cyane ujya muntu ngari kanatunze. Ururimi rugatuma uvuga
amagambo. Ururimi ariko nutareba neza ururimi ruzagukururira wowe ubwawe. Ururimi ruzagukururira wewe ubwawe. Reba, hariho umugani banciriye ngo umuntu ngo yaragiye ahantu ngo asanga agahanga kavuga. Rero ako gahanga kavuga aravuye aho ngaho agiye kubwira abantu ngo nabonye agahanga kavuga. Maze rero baramubwira ati ngo genda utwereke, mwe utasanga katavuga. Ariko rero so nyuma gato yanga karimi kari kavuga, agahanga ko kari kavuga. Ariko nubwo kavuga kamubwiye ngo nishwe nubwo abagabo ngo ariko ngo uzakwicwa n'akarimi kawe. Ariko koko reba uwo muntu yaciye aho ngaho aragenda kubwira abantu ngo nabonye agahanga kavuga, ngo nimuze nje kubereka. Agahanga kavuga arabashoreye aragiye kubereka. Amaze kubereka barakavugije karanse kuvuga, barakavugije karanse kuvuga. Maze rero baramubwiye baramukubise ngo watubeshe. Bamaze kuva aho ngaho kagahanga karisekera ngo sinakubwiye kuzakwicwa n'akarimi kawe. Bene data, akarimi karica wewe ubwawe uriroga ukagenda kuvuga amagambo, umva ayawe amagambo yawe ukiroga, wewe ukivuga bakaja kugufunga. Akarimi ni kabi. Ngo yo ngijya ndafite ngo ni yande sayitewe nande. Ijya ndafite akarimi aka karimi mu bakozi b'Imana kamaze kugeramo. Nta nubwo umenya ko n'abakozi b'Imana kubera karimi bagenda bavuga umuntu bakanavuga na mugenzi wabo bakamufata bakamuvuga banamuhora ubusa, hari n'igihe banamubeshera. Akarimi kagenda gutiranya abana na nyina, ababyeyi n'abana bakaryana. Ugenda kubwira umuntu ngo kanaka ngo ujya mugenzi wawe ngo yakuvuze ibi ngo urazi ukuntu yakuvuze amagambo menshi cyane mabi ubwo urateranije kandi ubwo uri kuramubeshera. Akarimi ururimi ni agahimba gatoya k'umuntu ariko karaturira. N'umurozi, akarimi n'umurozi. Ugasanga igikundi c'abantu aho gihagaze bari kubara kanaka ibi ngo ntuzi ngo kanaka ubundi ngo ujye uramuzi ngo ndafite umugenzi wanjye ameze uku ukavuga ururimi mwene data. Ubwo rurimi nutagwitondera ruzagushikana ahantu habi. Ubwo rurimi nutagwitondera mwene data ngo ugwitondere ngo ubwo ruzaguhitana ruzakwica. Ururimi n'akantu gato ariko ni kabi, kararoga. Ururimi n'akantu gato ariko kararoga. Ngo uwo mukorana muri ku kazi ukaburagiye ngo manager ngo kanaka yakoze ibi nibi ngo kandi yavuze ibi nibi kandi akubeshera. Ururimi ariho ugira ngo bamukure mu kazi. Ururimi bene data, mufate ubwo rurimi rwanyu, ni mucunga ubwo rurimi rwanyu. Mugenda muvuga umuntu ko atari, mukagenda muramwandagaza. Uri ku ifone ngo haro ngo urazi kanaka ngo yamagwana n'umugabo yamagwana n'umugore buri munsi buri mwanya ngo byaruteye iseseme. Ngo urazi ukuntu byadushishe, ngo urazi ukuntu baguma baryana.
mwokabyaramo urusaku, kuvuga uvuga abandi. Bene data nimurekeza aho ngaho. Ngo nk'uwo wewe ngo ni umukozi w'Imana wa hehe, ngo mbese ngo ndi amwemere ko umukozi w'Imana, mbese ukuntu Imana ihamagara abantu we ubukuzi. Akarimi gusa, akarimi ukarutwa n'akarimi, akarimi kakakuruta, ukagenda ukora ibintu bitari byo kubera akarimi kakakuruta. Bene data nimwihane akarimi. Akarimi ni kabi. Umuntu afite akarimi nkako ntazaja mu ijuru. Ngo mureke gushinja bagenzi banyu ibintu by'ububeshi biri muri Kuva. Mureke gushinja abagenzi banyu ibintu by'ububeshi. Ariko hose aho ugiye ugenda udomeka, ubonye uradometse. Umuntu akazavugwa ari umuntu umwe ukamutwara ukamuzungurukana, izina ryiwe rikazunguruka hose. Abandi n'abakozi b'Imana umuntu agenda kumwihanako, amubwira ati ngewe pasiteri ndaje, dore ngewe nasambanye, dore ngewe ndi umujura, dore ngewe ngira ibi, ati ndaje Imana imbabarire. Kubibika nk'umukozi Imana ukagenda kubidomeka kundi, ngo ujye yambwiye ibi n'ibi, ngo ujye yambwiye ko yasambanye, ngo yaje kwihana. Abakozi Imana batagira ibanga, kwihana. Urazi ko ibyo ngibyo Imana ibyanga. Umuntu aje wo kwihanako, umuntu aje kwihana akaza agapfukama nk'umukozi w'Imana, akaza atumbere nk'umukozi w'Imana, akubwira ibibazo afite, ugaca ugenda ukabibwira abandi. Akarimi, ururimi ukagenda ukamuvuga, ubwiye akabwira uwundi, akabwira uwundi. Bene data nimwihane muve mu ibyo bintu. Ururimi mugende mugwihane, nimwe mwihane urwo rurimi, kuko ururimi ni umurozi. Mbega kuvuga umuntu ko atari, ngo mbese ngo ndakubwire, ngo burya ujya mugore wamutoye ureba hehe, ngo ujya mugore asa kurya, ngo reba n'ukuntu asa, ngo burya wari wabuze abagore utora. Ubwo uradometse ubwo na uwo muntu acagenda byumvira ngo ati kandi koko nibyo, atangira aje kuzana ingorane n'uwo bubakanye bivuye kuri we udometse. Ngo ariko se ngo nkawe ujya mugabo wagiyeho wabuze uwundi mugabo wajaho, icambere uwo mugabo n'umukene, ntacyo yakumarira, niwe ugumukora, ntacyo yakumarira, n'umukene. Mbese reba arakurya imitsi gusa. Ati mbese burya harabuze abagabo bafite amafaranga wajaho kugira ngo bakugire neza. Kandi koko kayimwinjizamo agaca yumva nibyo, uvuze, agaca atangira ngo agaca agenda mu rugo, yamuvugisha gase bundi uwo umaze iki, kwenda kurisha, ndakwambika, ndakugaburira, ibyo nkora byose nta kintu na kimwe umfasha, ese umaze iki? Ugaca usanga agiye gusamba urugo rwiwe kubera wewe akarimi wadometse. Bene data nimwihane ntabwo ari byiza. Mureke kuzana akarimi kanyu mugashira ku bantu. Akarimi ni kabi. Reka mbandanye ku murongo wa 6. Erega ururimi n'umuriro. Ururimi rugize ukutagororoka. Ururimi rugize ukutagororoka kungana isi. Ururimi ni rubi, ururimi n'umuriro rugize ukutagororoka. Ururimi ntirugororoka. Ururimi ravuga amagambo menshi.
urashobora kuvuga amagambo menshi ngo nanjye ngo urankora ko ngo ndebe ngo manze ndakubomagure ibitutsi ngibyo ibitutsi yo ururimi ntabwo rugororoka, ururimi ntirugororoka bene data, ururimi ni rubi, n'umuriro, ururimi uraturira, ururimi ni rubi. Ni muhungu ururimi, ni muhungu ururimi, kuko ururimi ruzabatwara muriro. Ngo nta kugororoka rufite. Haleluya. Ni muhungu ururimi muje kwihana ururimi bene data, nimuvaho ngaho muje kwihana ururimi. Naho ururimi ruzabatwara ikuzimu. Ururimi mugenda mukavuga nindi taravuka. Ururimi naho umuntu agiye kugira hariya kwitumira hariya muva ngaho mubivuze mugena wivuga ati nabonye ibi nibi. Ururimi ururimi bene data, nimuje kwihana ururimi. Ururimi ni rubi, ururimi n'umurozi wa mbere. Ururimi ururimi rutuma abantu bavukana baryana. Ururimi mwene data, ururimi ni ikintu kibi. Muze muceceka musenga kugira ngo amagambo muza muvuga azabarongowe n'umwuka. Ntimuze mucumuza ururimi. Ururimi ruracumura, ntirugororotse. Dore n'ururimi n'abagabo rwarabandukiye. Ururimi rurebera n'abagabo basige bavugana. Abagabo bakaba aribo bazana isaku, abagabo bakazana isaku kabisa. Ugasanga umugabo n'undi barahagaranye bari kuravuga umugabo mugenzi we. Bari bavuga ngo abagore ngo no bavuga cyane, ngo no bavuga guzwa, ngo abagore ngo barutwa n'ururimi, ngo barutwa n'ururimi. Ururimi ngo ngo gwarusa abagore kabisa. N'abagabo ururimi barafite, baravuga bagenzi babo. Ariko se ngiye ndakubwira, ubwo n'umugabo ku mugabo ngo nkujya mugore watoye, ese ubona icyo yakumarira? Uzumwirukane nta kamara maze. Ubwo n'umugabo abwira umugabo mugenzi we, bene data nimuje kwihana ururimi. Ururimi rwarashitse mu rushengero. Ururimi abaririmbyi buzuye akarimi. Uzasanga akagwe k'abaririmbyi bari kuravuga bagenzi babo. Abadiakoni buzuye uturimi aho bari ujya yamazinduka karaje gukora umurimo ariko gabuze kimwe, ngo mbese ngo reba ukuntu azayambara. Ukamuneguruka, ururimi rukavuga amagambo bene data mukadomeka. Ubwira uriya abwira uwundi akabwira uwundi, bikazagaruka bigashika kwa wa wundi. Imana itubabare cyane. Haleluya. Ibihimba byacu kuko rutosekaza umubiri. Reka nsubire muri no jambo. Erega ururimi ni umuriro. Ururimi rugize ukutagororoka kungana isi mu bihimba byacu, kuko rutosekaza umubiri wose. Ururimi iyo rucumuye ruba rucumuje ibihimba byose. Kuko mwene data ucumujwe n'ururimi, Imana ntizarebera ngo ireke kutagujana igihonomu. Umubiri wose uzaba ugiye gihonomu, ubugingo bwawe buzaba bugiye gihonomu. Ntizarebera ngo na karimi, kuko aho karimi kari muri wewe. Ni igihimba c'umubiri, muri mw'ibyo bihimba ufite. Mwene data niwirinda akarimi, kuko akarimi niko kagwiriye. Akarimi ni kenshi mu isi, akarimi kabaye kenshi mu bantu. Mawe bagavuga inkuru zitarizo,
abantu bakavuga inkuru zitarizo, bakatwara inkuru zitarizo bakagenda kuzibwira abantu nabo bagafata inkuru zitarizo bagenda bakazibwira n'abandi. Ururimi bene data, Yesu abagire neza. ngo umubiri wose rukadomeka, ikurudumu y'ubuzima bwo ku isi nago rukadomekwa na Gehana. Ururimi ruradomeka ubuzima bwo ku isi, nago ikiruhana ni Gehinomu. Rero mwene data, nuhunga ururimi, kuko ururimi nutaruhunga ruzagutwara Gehinomu. Kandi ikindi umenya ko runo rurimi ruko avugwa muri Bibiliya ruri muri wewe, ni wewe, ni ururimi ruri muri wewe, ni igihimba kiri muri wewe. Ico gihimba utarebye neza ngo wihane ururimi, ruzagutwara muri Gehinomu. Mwirirwa muvuga abantu ibintu bitari byo, mubagerekaho ibintu bitari byo, mbese mukavuga ibintu byo gusambura ingo z'abantu, mukavuga ibintu mbese mukanezezwa nuko bagenzi banyu bagize ibibazo. Ururimi ukavuga amagambo menshi ukaneze ngo singe nabonye apfuye. Ubwo no gucumuza ururimi ngo yo ngicyampa ujya munakicwa n'imodoka. Ayiwe, ubwo n'ururimi nabwo urimize ruja Gehinomu. Ntago ari uko nyine uzagenda tuzajana nawe, ariko ruri kuri wewe, niwe uzagenda Gehinomu. Kuko ururimi ruri muri wewe, rubaditse ndani mu kanwa n'ugwawe. Ngo yo ngicampa bakamwirukana ku kazi, ngo nuri hacaramariye ngo hari icyo yampa none. Ururimi uzagutwara Gehinomu. Ngo uri ubwo ugenda ufata abantu bikundana ukabaje mu hagati ngo ubatandukanye. Ubwo rurimi ubwo ruzagutwara Gehinomu. Niwirinde ubwo rurimi kuko ruzakokesha. Kandi rero iyo uri kuravuga uwundi uranezerwa, ariko abandi bakuvuga ukababara. Nimwirinde ururimi bene data, kuko niko mbona guzuye isi. Ururimi guzuye isi ko kugenda muvuga abantu, mukavuga abantu, agakundi kakagira kagwi, bakavuga abantu umwe, bakajya ahandi bakavuga umuntu umwe. Bene data, Imana ibabarire, nta numwe ndi kunaca urubanza rwose n'ijambo ry'Imana. Ururimi mutarebye neza ruzabajana muri Gehinomu. Rero byiza ni ugusenga Imana mukihana ururimi ni wo murozi wa mbere ariwo. Yesu nabagire neza. Reka ndangije nshima senga. Uwiteka Mana ya Israheli, ndagushima kuri ijambo rijanye n'ururimi uduhaye. Kweri runo rurimi ni rubi, runo rurimi ruradomeka, runo rurimi rurasambura, runo rurimi ni rubi. Mana ndakwinginze utubabarire, ndakwinginze Kristo umbabarire, utubabarire abakoresha karimi. Mana utubabarire, nanjye ndimwe utubabarire. Mana nanjye ndi umwana w'umuntu, nabo n'abana b'abantu. Turakwinginze utubabarire Kristo mwana w'Imana. Ndakwinginze Umwuka wera atuzeho aza dusobanurira data, nabo mbese basobanurirwa n'Umwuka wera. Urakoze, uheza